раванди ба қайдгирӣ ки имрӯз аллакай дар 24 шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурӣ оғоз гардид, дар ҳақиқат назар ба соли гузашта фарқиятҳои зиёд дорад. Чунки дар ин раванди ба қайдгирии имсола миқдори ҳуҷҷатҳое ки довталабон пешниҳод мекарданд аллакай фарқкунанда аст. Пеш аз ҳама ин шиноснома бо нусхааш, маълумотнома аз мактаб, агар ки дар мактаб таҳсил карда истода бошад, ё ки дар коллеҷҳо агар таҳсил карда истода бошад, ва инчунин барои довталабони солҳои қаблӣ, хаткунандагони солҳои қаблӣ албатта аттестат бояд онҳо пешниҳод кунанд. дуюм ҳуҷҷате ки бояд ҳатман довталабон дар вақти сеюм ҳуҷҷате ки бояд пешниҳод кунанд ин расид аст. Расид аз бонки давлатии амонатгузорӣ, филиалҳои бонки давлатии амонатгузории амонатбонк, маблағи хизматрасонӣ барои имтиҳонҳои марказонда дохилшавӣ аллакай мувофиқа шудааст ва ман фикр мекунам ки довталабон огоҳ ҳастанд. Ин ба 170 сомонӣ рост меояд ва албатта барои ятимони кӯҳ ва бепарасторон аз ин маблағ озод ҳастанд ва нафароне ки падар ё модарашон дар қайди ҳаёт нест бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда 85 сомонӣ месупоранд. ин 50% маблағи хизматрасониро дар бар мегирад. اون دفعه چی مشکلی در تجربه اول البته چی مشکلاتی بود که شما کوشش کردید که این دفعه تکرار نشود؟ یعنی چه کمبودی‌هایی بود؟ از بس که این باری نخست بود، سال گذشته باری نخست این نظام در جمهوری راه اندازی شد. البته مشکلات‌های زیاد هم داشت. در پیش از همه این که وابسته از اون که روند اطلاع رسانی و تجربات خوب برای آماده شده بود، بعضی نافهمی‌ها از جانب داوطلبان بودند. در مورد انتخاب اختصاصات، در مورد بازم تکرار شود برتری انتخاب، در مورد میگم که حتی بعضی داوطلبان در مکان امتحان سپاری در مکان امتحان سپاری هم خطا کردند و در مکان جایگیرشوی دانشگاه ها هم خطا کردند. چه خطاگی ها بسیار بود؟ اونقدر زیاد نبود، لیکن خیلی خطاگی ها به چشم میرسند که داوطلب در وقت انتخاب همون اختصاص را انتخاب کرده است که در دانشگاه های میگم که همون جای زیستش نیست در بیرون طرف میگم که دورتر از این میگم که بودن همین مسائل های مشکلات هایی که داوطلبان آنها دچار شدند.